11 mga Abu Sayyaf, el Yaman surrender ya también na militar ay na sumisip basilan ayer, asigun na militar, ya sociedad después manda sinti al grupo como envía fillers na grupo del 64th Infantry Battalion, ta encabeza si Lieutenant Colonel Julius Cabarloc, este grupo del Abu Sayyaf, ta encabeza si Moton Indama, el primo del Abu Sayyaf leader Puruji Indama, el portavoz del Western Mindanao Command, Major Filimon Tan Iho, ya habla, kay grande también el ayuda del LGU na sumisip basilan. Rason para pwede por a segunda vez man surrender estos 11 mga Abu Sayyaf. So I believe halfway yon yung local government, tapos yung 64th IB rin, no? So yun na nag-usap sila, then it was facilitated by 64th IB, then kay Governor Hataman din. Yun hanggang sa si Mayor mismo ang paunlak na doon sa sumisip municipal hall gawin yon. Well, meron silang meron mga yung ang bata doon yung 12 years old sugatan So that itself is proof na yung during those times na nagkakabombahan nandun siya during the firefights, no? So yung mga baril din naman nila, hindi naman ito yung mga baril na patapon. May M203, may Ultimax pa nga, yung submachine gun. So, hindi lang ito basta-basta na mga baril, no, na isinuko nila. Kung mga surrenderista puede conoce, como Kanamonton Indama, Jaimin Jalil, Marhama Musana, Sadjara Hajaraman, Untaltari, Halid Murasimin, Gulam Hajim, Harawad Sarijula, Basri Laysun, Nasim Baliyong, Halid Murasimin, mezclao edad de 12 para 35. Nadila surrender, Yaman surrender también, el dila mga armas, como 3 calibre 45 pistola, 1 calibre 38 revolver, 1 rifle, submachine gun, M2 grenade rifle, Garand, shotgun, y diferentes klase de mga bala, y magazine. Na retrato del Westmincom, notable que tiene bata sintaw juntok ng mga Yaman surrender, que un 12 anyo bata gali, que asigun miyembro también del Abu Sayyaf desde edad pa de 10 anyo. Actually, syempre bata yan, tapos hindi siya sanay sa maraming tao. During the course na kinakausap siya, ang is baka siya yung nauutos-utusan, tapos sinasama rin siya siguro during encounters para malaman niya kung ano yung maneuver, kung paano dumiskarte yung mga ahead sa kanya. Then, yun yung natututunan niya. Just imagine yung bata na to na nag-umpisa sa early age na ganyan. Darating ang panahon, parang laro na lang sa kanya, normal na lang. So, mas nakakatakot na fighter yan kasi wala nang takot halos. Buwan indikasyon asigun kay El Basilan, takeday hinay-hinay Pasifiko, na di ila surrender, Yaman profile kanila el PNP, para sabi si Chene ba sila mga pending warrant of arrest, iasigun na militar, LM pone syempre sila con Ang pinakita natin kahapon ay yung pagsuko. That is why dinocument sila ng police, no? And it's up to the police and it's up to the brigade commander to also let's say advance kung ano yung liability nila sa batas. Titignan din. Si Tanya Abla, otro también el sitwasyon na Sulu, siendo mismo mga vivientes, el common lo quiere el cambio para dal di la probinsya. Pero sila ta antisipa na ayuda del gobyerno lokal del Sulu, el sosoli también surrender na di ila probinsya. Si ta acorda del pasaw mes, otro batch también del Abu Sayyaf na basilan, el Yaman surrender también. Albert Luna, Dateline Zamboanga.